Taitasi. Manuia tere o fai wala lima ai maso lau chapo in Samoa. Ia, whawhelo ia malu se tātou tunu o lo whai ana māua mai i a tātou whasanalaunga le Loa Bay Global Networks i le tawa whiawhine nei o le asolulu. Tātou proklame māsani e pei o na māsani e whal tātou tunu le tawa whiawhi mani Loa Bay i a wā i le i uai o ngā luenga o nei aso i na ua tātou tūla tātou le pō
ia tu mai pela lo famleanga nei le tua malo Marieta Heidi Ilali o mai Sa lo fa mai na vai ia le nganga la wal fia tu fa filo ia tuai ia I lo to pa ia mlo to mamalu le nei tu la le afiafi ia I fa poponga nei tanto ko kala me pe so no mai na hau je ta afiafi ia o so longa le nei po fa de seki a fa yo na wai se vai nga o lo fa pea ia o na fa tu ulu lo ma fa ia ma futa mai tanto ko kala me ia e mawhai o na maua I se fisaswani mo oe. Ia, a lea wa amata, ia o na mafuta mai fo ina ia tātou paanga. Ia, whatalo whala whionga ia fui awa, nai mafuta mai au kilani New Zealand. Ia, whi loa I saimia le aso a tai au. Ia, manuia lo malanga mai ai. Ia, whatalo whafoi, ia, I le tapo inga maua na itina amata mama tutua. I le ngalo lava o tou, ia ma ua por kalame. Tai au ma fiafi o status. Wafo ia tā ua, lo o tau whaiva, ia o le tapu ai. Ia a o alo whaiva le atunu, ia I matā koe sese. Ai, e le ngata I lea whatalofa, ia I susunga I whawhiangainga, ia ma la tofa I pita la o tā ua, ia o le tau suine o le pawai leola, ia I so o se whata whaitaulanga, ne ngata I Samoa nea langi atoa. O lea e whiawhia e toi whatalofa atuai, ia I le amatanga ne o tātou po kalame, ia tau fiafi male lo bei. Ia bei ona fai atu semi o le tai on le la tātou tai au manuia. Ia aloa ia fuafuanga ia o se taimi o le tātou pokalame nei. Ia o le a maua I le fsotainga ia ma tumaitai lo ia sinia ia unasa Iuni Sapolu. Ia e pei fe ona ia ni mata upu e le o toi po se lilo. Ia e pei ona fasalauina fo e disi au tu stala ma fasalau. Ia I nisi fo vainga le o fa mata wai ia le ainga o le tumeta ilo ia unasa ia ona o mata upu lava pe ona uta ua ia o lo o fia ia I te tonu nisi o tau lele ia po tamafu o lo tua ia I le tau pule e tangata valena le la le mata upu ia ai ma ia le mana I o tau pau wale vainga le o te whanua ia o ia tau o matua I le vila lava. Amu ia I lātou le mafuta mai ia I isi atu lu e pe o si lama o stadia le malu lava te mili. Ia. O lo o whianga I lātou mali tau maruru. Ia o le whianga I sa mo ia ui ai lea. Mana ia matou tau ale le sui taimi o ti munga taimi o maruru ia o taimi ia o whaapea ia o na whaanongoina le vela. Ia o le nganga na whawhiloa I maina whawhiloa I ai pa ia malo le aturu ia le whai na mafuta mai na matatou paanga e pei o na masani ai ia fiafi taitasi. ia e whiawhia lawa fo I whawhiloa I atu I le au whainga wenga e mingi ngawa nga I o na ututuru whalwhatat pasi wena le tai free market lātou e mta vale malo lawa tawa ta I le ngata mtanga wenga malo ia o company SS whalato tonga ia me se whainei whaia onga wow e wisi whaia onga ia whatuaia ona o le whale ia ona o le tamu whainga o le sono le isi aso uma mea lea onga tāle tolu mai a tamaiti o le whale ia ai sauni no fo I le whaia onga I sauni e isi mta o le aso fo umuai whatalo whata tata po kalame le nei vai ngā le whiawhi ia o whaiva matute o atofi e o tau le tua ia o le mea tāua lea awai o tau whaisao I le ati na o le tātou tino le ngata I le tū whaaletino whaaleanganga ia mare mawhauwhau ia mese lawa te leo whaafitau le o tuku mai ia tau mwhai le ia e whatala whatu whai a tātou pisinisi Mari a o le I o lai tātou pisinisi o le masania ia Marieta o le whiawhia ia vili le official vaita e hila na wona le official vaita e send mai ala tatou tala le la le a fofonga te Marieta e wa fo ia o ele I yanga I te whamalu le whiawhi a saungi fo I whamoimoe ngana wa e whikaina ia o na esi le whiape ia le tau le whiawhi nei usi mai ala whaafunga Ia o se vainga le tātou tala tau pe an maseni ai lango malosi ai ia le tātou whaitani māloanga le lei o Skyview Villas. Winga le tau au sa vile le vaito I lau o lo ofti ai pia Samoa, whaatasi ai au mana I timu inisi o taimi.
Mau polu vaenga matu I sifo falfapia manono e aua oi nisi o taimi ma timu po e to uru vavasolo ai. Mo se sae sau te sifo a le pata sa fata si umu ma le fanga e aua oa ma timu e to uru vavasolo ai. Mai ono iai nai wila ma faiti tili. Mo pule ono o le whapea me tala tau e aua oa nisi o taimi ma timu po e to uru vavasolo ai. Mo vaenga uma o le motu tele sa la fai. Mo le anga I atu le aso a tae au, o le au fitia se vaenga le langi au manai timu I le tae au. Ia, mo se sae sau te sifo a le pata sa fata si umu le whanga mo le aso a tae au, o le ai ai nai timu I le awa uli. Mai whapena fo I mo le motele o sa la fai. Ia, o le vaenga na tala tau, ia, manatua o le sau tala tau, o le ai ai lava nai timu. E lei lava lo ta pena I sau wha amalu, sau wha timu. Ia me se lava nei whana wa onga I le tele o tae au. Ia e lei loa lava le te me te uloi wanga. Ia ai moli le angangal whaatai tātou fisa vai tau. Ia mo le tātou tala tau I le aso mo le aso. Ia e mwhai o ne sila fia ai. Ia vai inga anga I le tau I le aso mo le aso. Ai toi whamawina I fo le angangal whaatai tele. Ia I le lango mahalosi al tātou whatani mahalol. Skyview Villas I nai te apata. Toi whaatalofa atua I whantua ia Marilyn Fong. E Mitchell Pulenga mo le whinga. Wenga wani ngalo. Ave ai umalo. Ia e asi ai le ea manu. Ia o le Skyview Villas. Ia, o tātou talana tau, ia, tūlanga fo I o le aiele tau, le whiwhinei, ia, MSA fo I o le au ngā mui whangasaronga pufanga le whiawhia, whea nai te fua te tuanini, ia, po la lava, ia, e leila wana sila fia, ia, wenga fo I o le tau o le aiai. Make mai o e mero ke akai. Kangoi make. Ai se kala keipi. Le ai. Ai. O piki I. O. Piki I le mafuta mai whonga ngongo. Le mariu mai. Na fusa uni tata ngala o kamo piki I. Ai fu mai o na tango fu se Big Mac. Kama noe Big Tano a por KFC. Patalo fatuai ia tuangane ia piki I. Ia ma le lato faidi na mariu mai Nighthawk. Nen faidi no mertasi tonu pango ia po tutuila ia ila la tofu I tautua ala ia I malo finga solo I malo lava biki alo fatele atu ia te oe ia ai mai se le afionga ia tanu wasa ma le fatua ia ai mai se tatu o finga winga atoa ali madiu mai nai funga ngongo fatala fa ia Williamu le lui le fa mafuta mai ia ai mai se le tua ngane ia Joseph. Hi Joseph malo lava ia ina pisian le la Joseph o te iroa o lena mafuta mai ele mwhain comment ia lea lau comment mai whai mai talofa ladies ale mea loke aka I gakai o piki I whai mai pei ano whai atu pei au luni pepe hae ia o lea nganga o le fia ma le whaafitai o lea o mwhai ana maua sa fsata inga ma le afionga ia o nasa uni sa polu ia le tai tau whaahilo le whaafonganga si tātou atunu ia le tele o le sao nasa ia inisio mta upu ia e ala inisio o li leo lo mo dia ia ai lei lava ia o na whaatatanua ia masau noa mai foi unasa inisio vainga ia awa lava mta upe pe unta tia no mal famsinonga fi fe lava le nganga I fatalo fatu lo fionga unasa nea fiafi talo lava o amai na le toi fua man langi ma ia fatalo fatu lo shua ia mai te le pa ia man mamandoli au fafonga I le topo kalame o lo manuia fatai ia ona o te loa na foi e nofo ai olo lawa fionga I tiu te mawhaiva ia ele o maua se malolonga ia se e sau noa ia o lo o fia whaafofonga le atunu e maise o nai o tātou tangata o lo o whaafonga mau mai I atunu mamau ia I le vaenga le pei o na maua fo inisi o tusto singa I upenga te whailangi ia inisi o whaamatau ia te oimalo a inga ia ai se I whaafonga tātou atunu o whaamole mone unas e fakai o le tulanga na le wa tui lima leo o umana tau na tui leo I wisi nei Samoa fodinga mai o tau sa mai fafo so vai e foi le mafau fau isi tai ona o lai tau fapi le ngaka fatioki au fatioki mala fa malo wa ina atua ia e fodinga mai foi famatau ni e pe se ringo le sofa ka ni Samoa ai toi fapi mai foi ia sunga o alpi fapi mai
ele o se lua la ia o OLP ele se whamatau ai lo whapea mai OLP o leo uman ele ngata i tamari fo i o lo tula ia i avea o maloi o la ua mo la ua ia ai o le e vai mai o tisa o uma malau whanau i mātou ia next whapea te lau tūlanga nā le ia ai leo na ta puluma o malo malo ya malo Samoa malo ia le ala o manino le matal vai le fo iva inga unasa ia lo no winga le a mau pela ia le avea o la o fionga malo ia mo le mai fai o sosione ia le ngata fai leo mane le paulo po king fai popo ia ala tato mta o po fo le wa ia I tau pulpulenga fo ia lo mo dia ia o finalo la wa le mafaina na fape ke ia wa lu se lo ia tu like bangana ai o le e fo ia instruct mai lo finalo fo ia lo I tono to afa avea o malalo ia le kai atono po later on I didn't say min lumnai ia ona wa ia feeling ye o lo molia po le fo yo lo ton feeling I te lo ia e tu lai mo la o le tai ia o le ye na feeling ai ele fa pe a fa wa ia e tu le lava ia le client po tangata o lo a faina le tangata le mo dia ai ale le ali non solo le o tawa lai le loa fa mo le a unasa o le fo ia chef so ani ai awana nta pu mo fa msinonga le ai o tele of so ani ia tawa lai o tele yo fo ia le tangata tawa lai e pa wa le fo linga mai ia le tono le tafia e fo linga mai le tafia wa le o tai tan malala le tafia fo I falpui le wa o le tela le o pia ia o ma fo I an fatula fo no ina vea ma falpui ia le o ia le fo linga mai o le tala ia tua te o ia le tele la ia la ile mo tatan na ale talo kaloka ia nai tamai malo sa no nasa ia ole ele fisili le ala sa no a chelcha mai tai o mai na ia ma fa mai a toi fa mole nasa talo fa nasa ia ole tulanga foi le ile fa ono ia o tu inga ole SSIG o lo tua ole blocks le o tele o ta ole tulanga foi le ile to fa mta lo ai ngai ese mai la fisili le la sa la ngona o el president o SSIG ia malafonga fo e pe ona ta ua inicio fasalanga lunga ua fa pe mai ia o to le SSIG ona le lo afia ia la to nei onicio members o le sa inga ile tulanga le pe ona ia ile fo ngai tangata vale ina le li pali mio Samoa o le fasa o mo mua e matua I te tele potile fa pe mai o le SSIG le involve le me le e ma fa te la e le involve SSIG lona lua e ma fa te fa pe mai o le president o le SSIG ele o le president o le SSIG o le president o le SSIG o le afionga ia nonu ele o unita polu is the politician o le SSIG o le legal advisor alright o legal advisor o le SSIG ele o se palestine o se SSIG o li pokia widely fa mai o le president o le SSIG e in quite te anga di poki ele o te le ka ke baba ai ku ia no fa mo til silo se pola sai mi afasa o ai e fa tai wa ia so fa ile na tu e fa so tai mai ele la le lo fa sa o poi fa mol mole malo sa no nasa kila foi na ia le tangata ua maliu fatia I ia oi ole HRPP members le sa ia le pio fo ia luala ia oi si fo HRPP MP members
Let's involve in the middle or long. I will not stop here. Well, SSIG, let involve it. That's wrong. On any evidence. On any morning mouth. Lo pasa what? It's a chain in Mulbauli, it's a chain Talalia, or what it? Okay, memberless SIG. Or okay, memberless SIG. How can I also tell it generalist SIG? But it's in there. And let me a SIG. Te kuloa no papoia. Ele tá pe mulilua fa te awa ka o mulua o se te audos. Te kuloa. Ya mali fa tsai la wala o fionga nasa. Ya ai ele tata so ta inga foi lumna ini si foi o tala la tu mai ta ya Marietta o ele fa ta ya tu tata fa tata no. Fa mole nasa le fsil moli. Ia pe na mawala se so ta inga la o fionga ia mai se o nai tama ia o lo ta fia pe tan malala ia se taimi la tama ia o le afo I se la o tandi o lo sa ni tu ina tu no fa msino ga le asma fua fa mole una sa fa o ma tanto tanno Ia fa trai lava Marietta ma longa lui ioi a mata mai ai le aso na so ai o wati asete ia le mata official o ia o tan malala ona e foi e taua o la fatua amatu nei talasa Malaysia e ia lo papa rangi fa pe they are innocent until proven guilty so ona ia na tatu o malava ona ia tauna ata pe o tua ia o te foi ia ite tua ia ai me te tua ia matu ia fa pe Poleana matuia e ia lava lawa ia o e te fai te mea bangana wa lava mau e famao nia ia ma fai te fai o va te famao nia i te mini ele ai e te taua na mato aki nei mato timatu ona o le tine o pepa o te pepa me uma famsinonga so le taua nei ia no ia mato ofisa ia taua fai talatu nafi Mona tua, at fanele malasto na ia manele so ona opepa. E te tana fa malama lele ia moli mau nela fa onga ina. E lango wai ia lata lutanga. Mona tala ina mai tua. Apa pe talia mafia ia ina o malata lia ina o pamtalanga. Ia lela o bili fo itaile o leo fa moli. Sei au mai tamata au. E mai ta saino fa to ina ia la fa matalanga ia o uma ele fa no fie ne ia se la wina ai mai to wa mamao yo e pa ia ta fa nya tela sama e a to le tula e a lo ele a fo ia ne ta vale ai ko le tula sa wa so e mamao ia ai o ka ko va ia ku nei la justice is becoming more inaccessible ai la ta ia a pela e nei te tupe te toni ele ka vale no ia e alu ai mala te ma ko kula ia ba vai te ia so kastele ia ale ngalu sai lunga le lo fa na ko ke le fai lunga na ko ke le fai lunga tangata okay ma dia lava these guys deserve to be there in court mana mia e o mai sai la to fam talanga I luma o fam sinonga ele fa la fia fo I chape ile mativa le ai o I fo I tanga va ia to fa locha malo so ani ie o lo popo ngatia e mativa ele no te tupe e to ia lo ia e fa ma lo lava nasa ia o le nganga fa tai mo fai o na mau se avanoa ia wa te lo matua I full ala schedule ile nga ia tu fai ngova ia so mal vai asfo ia pe isi si met fia sa no ia au le fa mai al de tan no ngai nei fia nasa ia pa kai lava Marietta pa ia fa malu ole toska ole au fa nya luenga ala bato le to fa sai po ile au fa fonga pa kai ole to pa matino tono taua ole tonu o li poti vaki o tatu tangata taua entitled for yo le ya ta sau for yo ta tangata ole bawa ole information isao bawa ole for ya o fa matalanga tonu ka kai le to wanga le ma to walufa to mai sa banoa ile nei on the tua o tu lai mo le kana ka kai ia fa tai tele nasa ia le talo lava ia fa manuia le tua yo faiva ia mai se ia o mata o tele ole alo tua ile mamtanga vai asfo
Ia, whamanuia na tua le anga ia tu whaingol vai aso tātou whailoa i le asunga fua, wha soifua ia. Ia whaprai, whamanu i anga whaprai. Ia, soifua ia unasa. Soifua Maria Senta. Ia, le whaafunga anga le tātou wā tunuu. Ia, e pei anu whai atu, e suinga tā lama le hawa noa. Ia, i au nanga nei pei o le awhionga e unasa. Pei anu whai atu, i le lei lava o na pālengi tu o se mata upu. Ia wai pei au whai atu o lea lava na tu i atu lava ia tātou tala mai Samoa i le lava yaso ma le amatanga o neva yaso. Ia le tu fo ia leo ia misho su inga leo wa nga ia. Ia lea la wa whaafofonga ia se tātou wa tunu ai mai se nai ia tātou paanga ia i se saunoanga fo i wa mwhai o na saunoa ia i unasa ia e ala i vaenga o molo tua ia i sasa i ngā ia sawa i le i tangata o lela tula ia i lea la wa a mai le sala sao. E leo a fia i tonu tawa lai ia i la tau le atu la ia i unasa i na o le mai lava ia mama lele po king fai popo i pei o na tau fia i tan malala. Ia se temi la i luma ia tu ina atu fai a tātou tala fau ia tala mai Samoa ia ma tu ina atu ai foi ia se au te lenga o le vainga ia o le anganga whaptai lo fiongo nasa ia o mawhai o na maus whaatata nuanga nea fiafi whamunia le atua ia o te whaalo ia o lo whianga iai. Ia o te iloa nei tu la ia o le awa vai foi o tātou po kalame ia i sina whawhia fianga pupu lea taliu mai vainga lona lua o tātou tawa fiafi maloa pei a wai te alu este pa ai sau ipu vai ia o sau ipu kofe ia e tātari ai foi so e taliu mai vainga lua tātou po kalame tawa fiafi maloa pei. Sau ia oe tau te la uau, ia o le pese a le ingo le ako ia mai. Pese a le ingo le vai eisa. A whai o eo nau e nau e ingo kama vai lele o taula, po vai lima, po le ai, le au ngā, le whuka o le ngā kongo le vai aso. Se i o le sfalini. Ai ale ipu koko. Ipu koko a ia tali, e ua whau pe upea ngā. Po le lauti, po le kofe, ia e tali ai, ia mai lue mai. Le whātunga lea mai le rosa a, le whaile le whātu al taulanga, sau ia o e taute lo uang.
After tele lava i o tātou tunu, o le taniaina o tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa Rio tala ave, ia so taitasi. Manua tele o whai walo pilima, ai maiso lau tāpua in Samoa. Ia, tai whatala whātu le pa ia ma le malu si tātou tunu le olo mau me ne ngata i Samoa nei, e whapea fo i atunu mau lo o mwhaere mau futa mai ai, i atalo whara Joseph Afa, ia ioi, mau alo lo whatu le pese i taute. Lei, mai ka malu o waka e rongo whaka. Nung kua lao sa se mea ka e rin vengo i ku whakas. Whela ngā la whango e lau whaku di Joseph. Ioi, o anga lama o whawhia whianga fo i netu la le whia ai sao le Joseph. Yeah, vai le vosi ala wala le. Le whaonga inga le pese. Pese na le tiktik. Le taimi foi na usui na langa lepe i usu me laris e au taimi foi te usu e le vai va tse na taimi sa tele na fie le pa yema le malu se tatu no o se pese wa la lo le tama ta yo tauti e ma tele lo le tala i tu atu le pese e msalo lo ia i lava ia le tangata sa tu sia lo ia le pese se sa ke pi wa e mianga e o yesu anga ke pi o le vai taimi o tau sanga ia chei ia kepi o tuana vanga na e malama le ia lanto ia buta iolo sfuta sanga pe kepi ia ai me se foi o foi ngole bosi na fa ngai me temina kama venga ia vele ku lunga le vai o le si ke ia ko fufusu ai como le papu e malama le ala kepi sa o Joseph fatalo fatia alta me ki sa teko ia ai me se o le sunga ia pola asua o na o mafuta mai New Zealand Candy for 4 wau ese, leota, ta alofa lava. Hi Candy. Ioe, ia mato rise, tonga whana, ia malo lava, le mafuta mai tātou po kalame, ele neitu lao le afiafi. Ai pēr masani ai, ia o se taimi ale o toi mamao, ia o na maua whai leo te so ta inga ma le sunga ia iulai ngale, ia e ala i tātou talafo i tā longa. Pēr whai atu o asunga fua, so lulu mas whareile, ia le o tu ia tātou tala i tālonga ia wale leo ai silofia peon fa tonis fia tu di tala i tālonga ia onis fia tu di tala mai Samoa tala lao tālonga peon lang mano sia tātou fale ofu anga le ale Pivas Boutique ia a tale la atu lai le wala au mai a lai hai lai wa mai le asu highlight a tale la atu lai wala au mai you lai ia lan talo tālonga ia ona fa manino tātou sponsors ma tātou pisinisi fu lo anga le mai tonu label kalami lo mfai ona e mai mo mai ia matuina atu fa salonga lo pe Global Networks mo atu tātou po kalame tātou pisinisi o le Argo Group o le wofa mai moina le na Marietta ia o le ngai male lang sua i le tātou tala mai Samoa o le Fexco Samoa ia o ele sunga molio o pio molio ia male fatua ia mulpola ana rosa ma lolinga lue fa tai lang sua mai ngata leo le Cafe Laterano talo fa Lucia ia ile nei fo ia fiafi le fionga amtuanai al fatua Lucia
peita e taluai o lea o le a so tai mai a iulai ngale o le a te whailo atu tatou pesinisi mulmule nei a le a se tu atu le sunga iulai mo an tale talonga talo whai iulai. Malor toi fua maina patalo fa tu ya mari palo lover foga malo foi le tawatai e ai tutu mo foi bore le yaso ele mo foi lava no fa galoina ta to pa ma pa fonga ta lofa lava ia e si mai fa fonga o se fa poponga foi le ta to tala i talonga i le nga to tonu le foi ba yaso o fa yo tu fa to sia ma winatu ono le so ani mai fa o fu ang le ya nga lofa e pivas puti to nga fu amasale ufi to mo atu ya tato tala o le uwa le yo tango foi ngala pasi keti ala tunu ila tamu sanga lo Oceania under 17 championship profes kuiba leo lo tali malo ai ma ya la tunu o li kare tonia ila bango to mai tai Samoa na kai vai ba Nigeria le uwa le talo nga tolu spuru lima Samoa Nigeria iba se furu tolu talo ngalo na lua la Samoa le tu pa mai tai na fei lo ai ma se tali o le uwa le talo nga au te tari iwa spuru iwa la tau wai Samoa e nā le walu pātu la ngana o le o hei o tau wai ta mai kai au la tunu lo tūlanga mumuai au staria tūlanga lua New Zealand Samoa le tūlanga tolu o le awa kwam o lo whapenano sa whai mai tūlanga wha pāu se teimi o la whiawhi nei leo la whai loa i au la tunu ma le awa kwam i le maenga o li i lo le pūlei fo i o lo tau wai Samoa le whai loa iwa New Zealand le unga o le talonga Samoa malolo tolu spurfitu ai New Zealand fitu se furuvalu ia latou ai talonga lona lua la wali no pelo ai foi mai Australia Australia se lau spurulua ai Samoa e na le lua se furufa ba se taimi foi la finei le la fei lo ai ia Samoa ida wali ia male awa kwam mala mpayo na mo watu sa telenga ia fai unga le talonga ia tato ripoti la so fa radio muambua Olo i totono la tungu sa malanga ni so tui longa le wala pisa au tadia i tau sanga wa mabai. E au fi aile li o Lotte Tikiri, o Justin Harrison, o Mokin Turinui, o lea malanga ua fai waina o le Cold Blooded. Ma o lea so lea sa whaatasi o tuai da aunga tūlanga lua, i a pua au whaapea i pūkati sa aunga tūlanga lua, i le motu tele i sa la fai. Ai olo iai le wha moe so malanga mai koru nei, ma wha aunga wina i le nato por kalame wha lau iloa. Ia le polisi o Samoa, o Pesenga College, o le Marist Brothers i Muriwai, Samoa Primary School, patasi i manisi o aonga tūlanga lua ia i le motu i o polu nei. Mo aso e lua, a e le toi tūga atu mo au se tālia. O le aunga malwha moe, por sini au tū o le awhai ngā manana, ia tapu e ina peato mai ngā mā o alo ma whanau le tunu, a e maise lava i le tū pāo ta mai tai, ina ia bea le lakapi uni, por rugby union, ia mase ta alonga i fia ia i lunga nai. O whai ona malanga mai, ono se whai ngā paanga vāwāla lata, ia malo Samoa, pāpea i fo i malo au se tālia. O whea ngai ai nei nisi o alor Pasifika, i ai spiti tonga Samoa, ma se whāti tāuri tele, i le taimi nei. Ono le ma whai ai rau na whāmatu mai alato kalapu, ono tā alo ai tutonu o Peritania, ina ia whai maawe fua mo alato atunu, mo le ipu na langi i to tonu i apani i tau sanga nei. Nisi o tātou tanga, a toe uri nei masino na whātangu ina no tau sanga le ipu na langi, o le pātula ngana re au i o noa i ai temi nei, o le tūlanga muamora o welese, tūlanga lua New Zealand, tolu ai e langi a Afrika no sa whai tūlanga pā, e nge langi tūlanga lima, au se tālia tūlanga ono, tūlanga iwa nei e lau i apani se fulu i ai fiti, tonga i numera sfuru lima, le manu Samoa o lo i ai tūlanga sfuru ono i le vaenga o li. I vaenga ka mai tai, tūlanga muamua ai New Zealand, tūlanga lua e ngelani, whalangi i tūlanga tolu, Samoa i numera sfuru tolu i pātūlanga ngana o awu le langi, le awu ta mai tai, i le sfuru lima, o fiti, lua se furu fitu le i ai, marangu tonga, lona tolu sfuru ono. Lona winga, paisi paru mawa lalo awu le Pasifika, fi ai fiti matonga, i pātūla ngano awa lalangi i retaimi nei tāmsi e retamu whainga tamu whanau Pasifika i tau whanga ripo lalangi u aste te pururiwa. O te wālau i nei ri whai a onga uro na peleki a New Zealand, Steve Hansen, i alo tala hongo le atunu i a Joshua ne, i na ia a waito le ninga martungala i upinga, i na ia whane o leo le li Richie Moana o no se manu anga i rona tau au, i le talonga mau stadia i whai ungor bai aso taluai.
ta ua le ripoti a fai mau tinoa le fai o talo mo anga i talo ngamale i kare kahi atonga i la sofito se tema lono winga o le asu i tūlanga ia i le susunga i a Charles Ioane ma tātou tala whaiu ma tu e lawe ina inisi le ola o le loka ale awa ingelani i la watau ma fai e pule i lona ola ia i le ala le oso ifo te puna ifo i lano mai fo ngā whale se furu lima o paritari malo o le tanko ni fotau ni totongu o tupai i le aso ananafi au fea mai e ngelani ma le nātou tongara rupinga o le whātau ni ai mo le hipu o le lalo langi lua afe se furu iwa ia o le whae unga le nātou tātou tala i tā longa mo le nei aso mai aso le whapoponga i le aso wharaile a whai e hei se ngana upamai la whaponga mai aso atu mani puenga rupina ngana Samoa e da nana maurunga e lava nutua whaitama e manu ispale tonu la ua le whatau waa a mo le tei rei mani e tere jutu mo whai whai o le nei aso wha soifua ia ia whaatai ia tōngane i ulai mo le lama tāpena ia ma le mātango fia tātou tala i tālonga whamanuia le tua i toi fuafuanga lo fia ngai e mo e nea fiafi tātou toi whairoa i le sfraile wha soifua ia ia nā whaafonga ia le mamalo se tātou tinu e mese o nei a tātou paanga ia o loo mai mo mai atunu mau sa poponga i tala i tālo kau mofora o mga mai ayol paskikiri mo kongi ai Ia na ngai vavea ai o tanonga na basketball. ka ko e vai ingi le ke so valu i le ivas furumontu ino ngai le ai le lopo se auti e le se au e nga sa mo le ai o fa mo dunga la paskike sa mo le lopo se auti sa mo ning ka alo mo au e au stadi Manso po ita to tini po ia na sa alo le Pacific Games ha. Kano mua ai ke lo ka kan fi mang maka ai. ne yaso kan kala le fai u ya le o pepe Yes. Master, me nga ke hako ya. Di lo pusi au ka waki ai sa morning ka alo mole a skadi ale ken ka du. La fo ka di ye au ken ka du. Ya. Nga linga fa la ko madi fa ngol vai yas. Ya e vai e se alla ka pi e se paske. Fa talo fa ti a pa tu lua to loa ya o kangi o team Thomas. Tomasi, how are you? Alo fa tele atu ya to e male ainga. Ya. Alta mixateko ia folototo a me hai folototo ia viriamu leului ia leo mafuta ia i le tātou pukalame ne fiaf ia e me ia ona au le ia atu i tātou malolonga mi il fatando anga leo ma le fionga e unas o le man me e whainga leo le pongi e kon whakalunga pule a leo tangata ia pola la tau tinangana a leo o pā lengi tu e nge ke ua alu va sa e kasi tulo e ma nei ale paling pe on so no nos fa tai ale wa va tu se avano ma sa tau sa idi sa avano ele fe ngo fi ona o le pisi o le aso fua e tu la ia e to dua la di ele to ton fa sa ona na ona ye ni se tu singa ni se o tu stal o le ta ua e tono ale alo fa manino na sa le ai na to lua na o le mai fai o sosione ia ma king fai popu le tau fia tan malana temine tu la ina sma fua ia masau ni lola tali imudianga pe ona fai la ina le tu leo ai stai me luma tu ina tu tatu tala me sa mo leo i linga ai o temine ia mo fa funga anga si tatu tunu tatu o sina piste bave mo ina fa mo mo le imalo lo ya on te fa la lo tatu business le iman fa la lo ui sa fo ia makua so le le ai vai langa lenga fai fa tan doanga la toi mo isi mau me mo tala ta longa ia o mafu anga na e o ngia mai fual ho h group ma fu ia ia te o ia le ante do su tasi o mal fai mai o no se tama fu ia va ale fai mai lima su tasi tona ia va te tele Marietta o le kula fia na tatu ko ni sambo Maria e le fis que se ma mo kana tatu ni sambo es el más firme le fai mai mo se tatu sanga o le dia ko ilalo ai o mana ia me te tau sanga te ola fa tai no fale ali ia o ia ai sa la mai fa ia la mela i kai fuaio ia la i kai ke pi vai fa sa o le mas futa sini o sanga ia ai o se mai va fonga mal mai mo muli ane ona sa no atu leo Marietta o tatu pisini sine o nisi o tatu pisini o lo son mai MS Rentals ia malala to falta vale tava rent ia fa yuna ia o le fatua e tu vai ai sa moa pete o mai fo isa sol vai soli
Ele mo sa valley e te whelwa ia a whiani nai mle valele lona lua e tua o le Samoa Tourism Authority le ofisa I tono le arrival ia le official Emma's Rentals ia o lo whaatatari mai mo. Oi, ia le ngata leo isi lato au nanga o tato company e pei o le Walex Samoa ia o lo lato awina atu le koko I atino mau ia le ngata po I lea o le sukalati a mese po I le sua le nonu ia o lo o whapenana lato tu whaatasia ia na awina atu le whafo I o lo I e mana o ngā tūlanga lea. Ia o lise tato pisinisi e pei o le The Wild Venue ia ma le Skyway Villas I leo lo o lang sua mai tato tala le tau ia le sunga a Melon Farm ia malona au waa o lo whapena fo I ona anga le mai tato po kalame. O lise tato lang sua maalosi ia o lo iai le Beaver's Boutique ia whapea I foi ia lato fale ofu o lo o itunga fufua ia I fo lato la live flea marketi I savalalo. Awane I misi ia te oipa fo na mna misi mea lofa ia awina atu ia tuna mau. Le ngata ilea o le Samoa Tourism Authority leo lo anga le mai pea le ia whionga whamatuai numulona au wa foi ia walta atu po kalame le nei. O le Electric Power Corporation ia le whionga le primatisila tolunga tātile malona au wa ina le EPC whaafatai le anga le mai tato po kalame. Ai o lo ye fo tato lang sua tato por kalame I mai mo il tato tunu se o mai kepi ia o le vai lima mari ia o tato pisinisi o lo anga le mai ni misi ia tia o fa ilo ani se tasio lang sua tato por kalame lo fa pena nanga le mai o fa o ina tu le ni o nanga I pa ia mai malo si tato tunu Ke rola o sela kere ma kua ngai kala po e ni sala te o ia fa mai o mo ni fa ta fa ngasi mala polisi ai to fa fa tu ia mai o va o le o wa singa ringa an mai ngai la pe al fa tu tai o mai nei tau fa le tu pe a un ti bu mai venga na mu o kai ni me fo popo ia o tala tato e ai le o mai na nga lu le va le va ai ia Ceylon Navy Australia ia ma o li poti mai fo I stemi e fa fonga I fo I le taua fo I o tau nu me neva ia fitu aso le taula I tato wafu ia ai e ma lai e tatan noa ia I pui nga Australia I nga tai fale I mbai nga umasanga le mo Samoa ia bai nga lana le na malanga I mai ia ai le fa pe o se ngase ni ka nga ka o kilo mangu su o le kuku afi o kilo mangu me ia tilo foi mai Afitai le tu o manuia fa ta fenga se mai. Kalo pati o ka usa nga singa. Ya, mamalo atu la mai mesa la mai e tato atu no lo mai mo mai fafu o ma to ni samo pe o ka ma sangi me lo fai lai ya wa mena le tele e tare lunga Facebook ya nai live live ti na tamaiti mana ti ni tato atu no ya atu no mau ya okay lo mai ki fa po lulu ai lo moenga ke mi ya le tilo el malulu ia me se fo ima mata mai a Marietta mani e kale si kuku afi number 1 ale ia ai la tau sin pesi moi se pese va ngale se isumpa ia auto mixa te ku lo que vai ko ala kau kuku mai nga afi api ka e sau kia au lama ai vai se pese va voi nani ia due mai ai ia ele tato pese va velea ia taliu mai vai nga fai o tato po kalame ia e ala I tātou tana mai Samoa ia mwhata tanuanga ia initium taupu ia I nea fiafi tonko awe te masalo sola mafuta mai tātou pukalame ia taliu mai vai ngwhai u tau fiafi malua pe Raise the rhythm hotter. Shake your body with the beat, nana. So take the dancing in the heat, if you gotta. Another stunning MC track, playing bottom. Representing straight 685. Killer records on a mission to produce the vibe. So don't test the regret, don't be surprised when the rhythm and the beat got you hypnotized. And everybody start to dance.
Give me the mic and let me bust on stage. When it comes to breaking it down, the town, so we don't play. So all the teams gather round and do it just like this. From the front to the back, we keep it fast, so baby, move the way. Carlos Stairs Productions, putting it down for who both big and rip on everything with body standards can show you. My new rivals with rise, that's why I keep empty bottles. Let's have a party tonight. I'll be a star with my house. Come on, let's cruise tonight and let me show you the love I've got. I know you know, I know I've got the flow. So why you holding back? Baby, come and spend some time. Tell me what is on your mind. Cause I know you like the way. And every time I hear you sing, baby's gonna make you move. Swing left to the right, and everybody's gonna dance sideways. Baby's gonna make you move. Go on, take it out. Swing left to the right, and everybody's gonna jump right away. Everybody, come along and sing the song. Tell your friends to come and join that find that song, that beat, that rhythm, lose your feet. That song, that beat, go out dancing the heat. Everybody, come along and sing the song. Tell your friends to come and join that find that song, that beat, that rhythm, lose your feet. That song, that beat, go out dancing the heat. Everybody, come along and sing the song. Tell your friends to come and join that song. Ia, te whawhelo ia tuli pa ia mani malu se tātou tunu o mai mau mai a whao le whatua e whaatasi mai le tātou pokalami le whiwhinei ia o le Loa Bay Global Networks i lana pokalami masani tau whiawhi ma le Loa Bay. A le atu le awa noa le nei. Ma le tātou tunu mai mau mai ia i se tala ma le tātou tunu nei i Samoa ani me olo tupu le so i Samoa nei ia mwhentu whaatia tamata ia Marietta Heidi i la leo. Usmai an whaafonga. Ia, whiwhelava te whatalofa atu nei tula le awhiawhi. Ia, e pei au nei ai, ia, le kapupunga nei tātou tala mai Samoa. Ia, o le, se mapunga nei tātou tala mai Samoa, pe anu lango malosi ai, le tātou company anga le leia le ako group, e au whai atu, loa o fia ai le ako mura mechanic, ako chemical, ia ma le Manai restaurant. E so mua atu e tātou tala, le au li nei, le ana whafonga ina ele whai unga, le whaamisinonga mawalunga, i se tau le suafa ia noa i sumu, le ana whaamaunia lana solinga atu la. I le ave whaamalosi es taavale lau pāsese, ma wha o manua, i le ave taavale o lea taavale lau pāsese. O le nei whalawe entu lai mai sina monga i le aso rusfu lima o mea tau sanga nei, le ana whaadia i tō laulonga le tua leo leo. Na moe le tamaa na tangi e lima su tatau sanga o lono soifua i to tono o lanta avale lau pāsese, i le asa e peon tā wailunga. Ai oso whaia i loa e le adi o noa, ma se tasi o li talavou le nei tamaa, ma oso ai loa noa ua ave le taavale, ai nofo lana wo le nalato o lua i le pito le pāsese, ai wha nofo i tua, si nei tamaa e peon na tangi. Le whaalia e whaapea na whaiono sala e sele ni tamai na wa o tāwale waipuna, mo se lawe ai, le ana whaasauina mai elo na ola, ai whaawawa i pea ono so sola le awali i le nei le tāwale, le ana whaalia i tō laulonga, nā lua tu ma soa le pāolo o i whanua tanu, i le awhia anga o mangiangi i le alama pō, ma whaaleanga ina i le nei tāwale lau pāsese. E silia ma le ono awhe tāla Samoa, le whaatupe ina o vaenga le nei tāwale na whaaleanga ina, ma o lo tau tongi tongi e sa male nei, o lo tangi le nei ma taupu, a wale tāwale le nei, o le tāwale a se tama o lo o lala i sila. I le whafonga ina o lana whaiunga, na whaalia le awhionga le whaamasino i a le a tau le saa Daryl Clark, e onga le nei soli ngā tū la whono e pea na whaatino ina e li i talabou nei. Na tā ua e le a tau le saa, ua wa iele o iai lava se anganga salamo le li o noa, pe a fua iai, o lea whato a mai o na whaanofo wa ia mo le umi e sfululua masina i le tausanga o mawai.
ona o le molianga le faaleanga o vea tino a o lea ua toe molia fo'i. Na tuina atu iai le lua tausaga masina e faafalepuipui ai le alii le onoa ina ia tautuu iai se le sona i lona mafaufau i le leanga o lenei soli gatulafono na ia faatinoina. O noa fo'i lea o le avea mamoli mau autua leoleo mo le isi tauleʻaleʻa lea o loo molia faatasi ma ia ma o loo ia teena moliaga uma ua faia leoleo faasaga iā te ia. O lea ua faamaunia mai ua iai se isi alii lea ua molia faatasi ma isi alii e toʻatolu i moliaga e pe ona faila e le itua leoleo e mafua mai i tuuaʻiga o tapulepulega e tagata valeina le alii palemia o Samoa. O lenei alii lona fae le o mafai ona faailoa mai e leoleo le teminei moa ona o loo faauauina ai pea suʻesuʻega. O le teminei e toʻalua i laʻua ma le toʻafā lenei lea o loo taofia i le vaaiga leoleo o malele paulo o male maʻi fai o sosione. O le asogafua le vai asofou lea o fuafua e tulaʻi uma i latou nei e toʻafā i luma o le faamasinoga maualuga e talimoliaga e pe ona failaina i le itua leoleo. Ua faamaunia mai fo'i le tamaitaʻiloia ia aunasa Iunisapolu e toʻalua i latou mai le toʻafā lea o le a ia tulaʻi ai i luma o le faamasinoga e suia. O le tagata lona fā lea ua molia ana faailoa e aunasa i le autusitala e leo iai sona malamalamaaga i ai ai le gata i lea o le isi alii e toʻatolu e toʻafā ai o tauālai e le o'o ai fo'i se malamalamaaga o le afioga i le loia ia aunasa e pe ona ia faalia i le ʻaufasalalau. O malele pe o silafia i le ʻaufaafofoga o loo faatalia se isi ana mataupu i luma o le faamasinoga faitumālo i le moliaga e tasi ua ia maeʻa ona i oeina o le fai ona faamatalaga taufaasesē e faaleagaina ai le palemia o Samoa peitaʻi o lea ua ia finauina lona toe teena o lea moliaga. O loo faatalia pe e talia le tamaitaʻi faamasino ia lalatoa lo sela papaliʻi le talosaga ma lele po o king faipopo i le masinafou. O le mai fai o sosione mo le silafia i le ʻaufaafofoga o se tasi na tamoe mai i le tauvaga o le faiga palota laʻitiiti a le itumāloa faasaleleʻaga numero 2. Le ana le manuia lana taumafaiga le faiga palota laʻitiiti i le masina o mate o le tausaga nei ma faatea e ese mai ai e lona afioaga. Tala mulimuli o le taeao nei le ana mafai ona asia i le autusitala ma le ʻaufasalalau ia le va'a lenei via Australia o faigoaina o le HMAS Jaws e fitu aso le o asia i lenei va'a ia Samoa ina ia talanoaina pea i le ʻauva'a manapaaga i Samoa nei auala uma e sagatili fa'amautu ai puipuiga e fesoasoani ai Australia mo Samoa i le gataifale ma so o se vaega o le atunu'u. O lenei va'a ua tele atunu'u o mafai ona fesoasoani ai e mese lava o le Pasifika i tutau fesoasoani e tuina atu i taimi o fa'alavelave fa'alenatura. O le mafai ona galue faatasi ai le ʻauva'a le Jaws manapaaga e pei o le matagaluega o leoleo Samoa i talanoaina ma auauina auala uma e mafai ona si'itia e pea tulaga o puipuiga o le saoga lemu mo Samoa faapea fo'i ma nisi o vaega e mafai ona fesoasoani ai Samoa mo le mālo Australia. O le asiasiga le autusitala i lenei va'a na maua lo latou avanoa e fa'atalanoa ai le kapiteni ma nisi o le ʻauva'a e aofia ai se ali'i Samoa e to'atasi lava e suafa ia Juventus fa'amausili e 22 tausaga lona soifua ma ana fanau ma soifua a'e Niusila ma o ia fo'i le ulua i tagata o lona aiga ua au ai vaega aua lenei via Australia. O lona uso masaga o lo'i le ami Australia le temi nei ma o tua'a o lona tua'a ua fa'alia lea na mafua ai ona malaga i Niusila ona matua. Na fiafia lenei alo le atunuu ina ua mafai ona maua se avanoa e feiloa ai ai ma fa'atalanoa i le autusala Samoa e uiga i galuega o lo'o feaga ia i maia i lunga o lenei va'a. Fa'afogaga le atunua e maise o tātou pa'aga fa'afogafoga ia o se taumafaiga na e ala sina o to'otoga o tātou tala mai Samoa e pei ona fai atu o lo'o lagolago malosi ai le tātou company aga lelei a le Ako Group, o le Ako Chemical, Ako Motor Mechanic, ma le tātou mana i restaurant. Ia o nisi na o tala ia pea ona fai atu ia o mo i latou o le fotoa mafuta mai o lena maua se avanoa e fa'atatanoa ai ia le afioga ia aunasa Iunisapolu i se taimi ua sola ia o lo'o ia fa'amanino ai vaega uma e pe ona tā'ua ia tatou talafou po tala mai Samoa e lenei fo'i afiafi i le mataupa e pe ona lauvivilu ai le atunu'u ia i fuafuaga ma taupulepulega o lo'o tu'uaʻia ai nisi ia o ali'i e pe ona tā'ua. Ia taimi nei o la tātou toe fo'i ai sina fa'afiafiaga taliu mai
Ia, o le vaenga whaaiu, o le tātou pukala me tau fiafi ma lobe. Ale, mai. Ia ona le mori si o so. Okay. Takira, kafkawi le official PC tache kayo. Kailan si Fisa di Pisit, umili esumero kinik. Sa ila ko, yung mas kunde kung ngayon wala ko sama. Ang fa-fair pe ni ka. Ay mo lang fa-share de. Lu mo ko la ko extra kung fa-olo fa. O ingon sa olo, para sila kung ilo Fisa di Pisit ka olo fa. Sa ole yo. Ikaw yan ang 50 day ang gatas. Sole, mai. Ia ona le mori si o so. Okay. Takira, kafkawi le official PC tache kayo. Kailan si Fisa di Pisit, umili esumero kinik. Sa ila ko, yung mas kunde ngayon wala ko sama.